Мәсәп қармаштың зарылчылығы, мысалы, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да баса бергенде айтып кеткен: "Савву суфуфакум ва ла тахталифу фаяхталифа кулубукум." Пайғамбарымыз дайым намазға тұрғанда бірінші арқадағы қолымды сафтарын тегіздетіп тұрып, сафқа тегіз тізіп тұрып, ана намазға ниет қылатылар. Сілер сафта тұрғанда біріңер алдың, біріңер кейін болып тұруа қыла, тегіз тұрғыла. Егер шонтып біріңер алдың, бірің кейін тұра тұрған болсаңа, анда жүрегіңер де ошондай алдың кейін болып қалады. Жүрегіңер де бір-біріге ынтымақтары жоқ болады. Ошондой эле ынтымақ, биримдүүлүк бул намаздан башталат экен. Мисалы, намазда турганда бирибиз колубузду киндигибиз астыга койсок, бирибиз көкүрөгүбүзгө койсок, же бирибиз жүрөгүбүздүн үстүгө койсок, албетте ушулар көрүнүшү бири-бириге бир туура эмес көрүнүш болуп, бири-биринин ортосундагы махаббаттар, биримдүүлүктөр акырындап жоголо баштайт экен да. Ошондуктан биз намазды биринчи ошол мазхабтан, bir mazhabın jolu менен окуй турган болсок, мусулмандардын арасында ошончолук биримдүүлүк, махаббат пайда болот экен. Эми биз неме үчүн Имам Азам мазхабын кармайбыз? Себеби Имам Азам мазхабы бул 14 кылымдан бери келип атат. Пайгамбарыбыздын экинчи кылымында эле Имам Азам мазхабты түзүп чыккан. 14 кылымдан бери биздин ата-бабаларыбыз, алымдар, устаздарыбыз ушул мазхабты кармап, бул мазхаб кала берсе бизге салттуу дин болуп калган, салт болуп калган. Ошондуктан биз ата-бабаларыбыздын кармап келген динини таштабастан шуларды бекем кармашыбыз керек. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хайру уммати карни суммаллазина ялаунахум суммаллазина ялунахум." Менин үммөттөрүмдүн эң жакшысы şu menin kılımımdaki ümmetler деген. Andan kiyingi ikinci kılımdaki ümmetler. Andan kiyingi üçüncü kılımdaki ümmetler деген. Mana İmam Azam rahmetullahi aleyh şu Peygamberimizden kiyingi kılımda ele çıkkan. Demek en bir ümmetlerin jakşısı oşol kılımda olgan İmam Azam rahmetullahi aleyh şol kılımdan çıkıp atat. Emi biz ошондой пайгамбарыбыз мактап кеткен кылымдагы алымдарды, мазхаб ээлерин таштап, азыркы 100 жыл, 200 жыл болгон чыкканга, жаңы чыккан уюмдарга, агымдарга кошулуп кетсек, анда такырлык туура келбейт. Бул хадиске деле биз каршы келген болуп калабыз.